Kita ke informasi lain, saudara. Aksi tak simpatik dilakukan sejumlah penonton laga Piala AFF antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin. Bus yang mengangkut pemain dan juga ofisial Timnas Thailand dilempari dan dipukul hingga kaca belakangnya pecah saat menuju Stadion Gelora Bung Karno. Aksi penyerangan bus yang ditumpangi tim nasional sepak bola Thailand hingga dua bagian kaca samping dan kaca spion retak dilakukan sejumlah penonton. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak bus yang mengangkut tim nasional Thailand dikelilingi oleh sejumlah pendukung timnas Indonesia. Para pendukung timnas Indonesia terlihat menyerang dengan memukul kaca bus. Akibatnya, dua bagian kaca samping dan kaca spion mengalami retak. Menurut pengemudi bus, setibanya di area Stadion Gelora Bung Karno, bus yang mengangkut pemain timnas Thailand langsung dikelilingi puluhan supporter timnas Indonesia dan langsung melakukan penyerangan. Aksi penyerangan membuat pemain timnas Thailand panik dan sempat meminta putar balik ke arah hotel. Ya bang, pertama masuk ada ultras, di mobil digerubungin kan sama ultras, kita blokin, digerubungin, tendangin, semua sampai kacanya pecah. Ini bus pembawa pemain Thailand? Iya. Tadi dari arah mana bang? Mulai dikepung sama ultras? Pas di gerbang masuk sini, diserangnya pas mulai gerbang masuk sini? Ada itu nggak bang? Ada korban nggak tadi? Korban sih nggak ada. Pelatih timnas Thailand kecewa dengan ulah pendukung Indonesia yang melempari bus timnas Thailand saat menuju venue pertandingan. Meski tidak menyebabkan cedera atau luka, pelatih timnas Thailand Alexander Polking kecewa dengan kejadian ini. Aksi ini sangat disayangkan, apalagi menurut Polking pengamanan dari pihak kepolisian kurang memadai. Yeah, we should have better organization in that. Everyone knows that the bus was passing in that street, and we came there without any with one police car in front and 300,000 people waiting for the bus. I mean, but this general guys, it's very difficult to talk about this. This is a thing that you guys here have to handle. For us, was not nice to see that. Of course, it's never nice when you have 50 people smashing the glasses in the bus, but has of course nothing to do with the game. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga menyesalkan kejadian ini. Pelatih asal Korea khawatir ulah pendukung ini akan menjadi bumerang bagi timnas Indonesia. 또 징계를 주게 되면 우리 선수들이 아무 간중 없이 무관중으로 경기를 해야 되기 때문에 그런 부분은 한 번 더 좀 조심해 줬으면 좋겠고, 우리 인도네시아 대표팀을 응원해 주는 것도 운동장 안에 와서 이렇게 응원을 많이 해주시고 상대 팀도 존중해 줬으면 좋겠습니다. 우리 또한 어웨이를 가야 되고 가게 되면 우리 또한 그런 대접을 받을 수밖에 없습니다. 그러니까 두 번 다시 그런 행동은 안 했으면 감사합니다.